Kecingtelot ke belaban tenge iba ban siudor nonglang chairman ke Green Tech Foundation bela Shah Thngan kot cispa khnai pu ar Kynta hak 100 regu yong archar phunrio kum ke sen jam khi badawan srogar jela ban wengi jing ai wai lang ye dolen nong lumpong deng ke bari shibenta ban snai ke Taj Yam Resort and Spa lasaki bayu ba ban siudor laban syurai u haba udang kam lej bar hagani gasngi daki para dukhat ka foundation bagi nongkershan kani kecing khi chung u Shushu akamiat beldap adu mata kesengi keciwan tuat kinong syoknong nak syoknong beper ki kenhuan bat kiwe pat nadu kilong kemi long kepa bon ai jeng kershan kelanang buan nang buan bat don ru kibla syemik senjam bani Shah Thngan lang bat u nalor keni kala don ru keji keren ban serakno iba ban sudor ceka ais jeng sumar hakikat tu kan ni por nomor belah tulat pelan hak jeng khi jungu hamadan malki Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka batau bha kam kata i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya